Ikaze muri aya makuru aramutse avugwa mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Muri aya makuru turababwira ko RSSB Tigers yakoreye amateka imbere ya Perezida Paul Kagame, aho rero yageze ku mukino wa nyuma mu marushanwa ya BAL nyuma yo gutsinda Al Ahly yo mu Misiri amanota 106 kuri 97. Naho urukiko rwatesheje agaciro ubujurire bwa DC Clement. Tuza kandi no kubabwira ko Dr Semwaga, umwe mu baganga mbarwa b'inzobere mu byo akora cyangwa mu byo avura, yakatiwe gufungwa. Umuhanzi Senderi Hit International agiye gukora ibitaramo 10 bizenguruka u Rwanda. Naho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda avuga ko kizira gutanga ikiguzi ku mibonano mpuzabitsina. Muri Uganda ho abantu bose bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazajya bashyirwa mu kato. Ni mu gihe muri Afurika y'Epfo Ghana yacyuye abaturage bayo barenga 300 kubera xenophobia. Hakurya y'u Rwanda y'umugabane wa Afurika, Meya wa New York yitabiriye Irayidi cyangwa se ibirori byo kwizihiza Irayidi yambaye umwambaro wa Visit Rwanda. Aya makuru ndetse n'andi menshi akomeje kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Reka tugaruke tuyarambura, gusa mbere gato banza ukande subscribe niba utarayikora, ukanda hasi kuri subscribe, ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Ikaze. Reka amakuru tuyahere mu butabera. Urukiko rwatesheje agaciro ubujurire bwa DC Clement. N'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwatesheje agaciro ubujurire bw'umunyamakuru Niyigaba Clement uzwi nka DC Clement, rwemeza ko akomeza gukurikiranwa afunze by'agateganyo mu gihe ategereje kuburana mu mizi. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'ubujurire yari yatanze ku itariki ya 2 Gicurasi 2026 ajuririra icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo cyo ku ya 30 Mata 2026 cyari cyategetse ko akurikiranwa afunze iminsi 30 y'agateganyo. Mu iburanisha ryabaye ku itariki ya 27 Mata 2026 yemeye ibyaha byose akurikiranyweho, anabisabira imbabazi. Avuga ko yabitewe n'umujinya yatewe no kubona ishuri yari yarubakanye n'undi riri gusenywa. Akurikiranyweho ibyaha birimo kwangiza ikintu cy'undi kubw'inabi, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko, gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe imirimo rusange, n'icyo gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta. Icyemezo cyo kwa 25 Gicurasi 2026 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwavuze ko ubujurire bwe nta shingiro bufite. Rwemeza ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo kigumaho uko cyafashwe. Urukiko rwashingiye ku kuba hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyo byaha, akaba yariyemereye ibyaha akurikiranyweho ndetse no kuba nta mpamvu zifatika yatanze zituma aburana adafunze. Rwagaragaje ko impamvu yatanze asaba kuburana adafunze zirimo kuba afite umuryango ukeneye ubufasha bwe, zirimo impanga aherutse kubyara n'umugore we ufite uburwayi bw'umugongo, nta gihamya zihagije yazitanzeho yatuma arekurwa. DC Clement yatawe muri yombi ku 31 Werurwe 2026 nyuma yo gushyira ku rubuga nkoranyambaga rwa X amashusho agaragaza inyubako z'ishuri riherereye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo, avuga ko ziri gusenywa mu buryo yabonaga nk'akarengane. Kuri ubu DC Clement yakomeje gufungirwa imageragere mu gihe ategereje guhabwa itariki yo kuburanishwa mu mizi. Tukivuga ku bijyanye n'ubutabera, babwire ko ku kinyamakuru BBC Gahuza bavuga ko Dr Semwaga, umwe mu baganga mbarwa b'inzobere mu byavura, yakatiwe gufungwa. Urukiko i Kigali mu Rwanda kuri uyu wa 2 rwakatiye Dr Emmanuel Semwaga gufungwa by'agateganyo kubera ibyakurikiranyweho bifitanye isano n'akazi k'ubuvuzi akora. Semwaga, umuganga ku bitaro byigenga mu mujyi wa Kigali, amaze ibyumweru afunze akekwaho ibyaha bifitanye isano n'ibijyanye no gufasha ababuze urubyaro kubona abana. Urubanza ku gufungwa cyangwa gufungurwa by'agateganyo rw'uyu muganga uri mu bakomeye cyane mu Rwanda, igice cyarwo cyabereye mu muhezo. Ibyaha aregwa bishingiye ku kazi akorera kuri bimwe mu bitaro byigenga mu mujyi wa Kigali no gufasha abataragize amahirwe yo gutera inda no gusama mu buryo busanzwe. BBC yabajije urwego rw'inkiko mu Rwanda amakuru arambuye ku byaha Semwaga akekwaho, ariko ntibasubije kugeza n'ubu. Ese Semwaga ninde? Dr Semwaga ni umuganga wita ku ndwara z'abagore w'inzobere mu bijyanye no gusama no kubyaza, by'umwihariko gufasha abashyingiranywe babuze urubyaro. Semwaga afite izina rikomeye muri iki cyiciro nk'umwe mu baganga mbarwa mu Rwanda bafasha ababuze imbyaro kuzibona hakoreshejwe uburyo bugezweho burimo IVF ndetse no gufasha bifuza ababatwitira no kubakurikirana bizwi nka surrogacy. Undi muganga umwe w'inzobere muri ubu buvuzi akorera ibitaro bya leta mu gihe Semwaga akora
mu bitaro byigenga. Semwaga yamenyekanye ahanini nka muganga w'indwara z'abagore no kubyaza ku bitaro bya La Croix du Sud Remera mu mujyi wa Kigali, mbere yo kujya ku bindi bitaro byigenga aho yarushijeho kubaka izina mu bijyanye no gufasha ababuze urubyaro mu buryo busanzwe. Amakuru ava ku bitaro akoraho havuga ko ashobora kwakira abamugana bagera kuri 50 ku munsi umwe, biganjemo abakeneye izo serivisi zo kubona urubyaro. Mu Rwanda itegeko rireba serivisi z'ubuvuzi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu ryasohotse muri Nzeri umwaka ushize, ririmo ingingo zemerera abantu bujuje ibisabwa gutwitira abandi, gutanga no kwakira intanga z'abandi, amasezerano abigenga, ibibujijwe n'ibyemewe ndetse n'ibindi. Ibyaha Dr Semwaga aregwa bishingiye kuri izi serivisi nk'uko umwe mu bakurikiranye urubanza rwe igihe rwaburanishijwe mu ruhame yabwiye BBC. Ifungwa rye mu byumweru 2 bishize ni inkuru yavuzwe cyane mu miryango myinshi y'abanyarwanda bamuzi no kuri zimwe ku mbuga zihuza abantu. Icyemezo cy'urukiko cyo kwa kabiri gisobanuye ko ajya gufungirwa muri gereza ya Mageragere i Kigali agakomeza kuburana afunzwe. Naho mu bijyanye n'imyidagaduro, RSSB Tigers BBC yanditse amateka yo kuba ikipe ya mbere yo mu Rwanda ageze ku mukino wa nyuma mu marushanwa ya BAL nyuma yo gutsinda Al Ahly yo mu Misiri amanota 106-97. Muri uyu mukino w'ishiraniro wakiniwe muri BK Arena kuri wa gatatu ku itariki ya 27 Gicurasi 2026, witabiriwe n'abafana bagera kuri ku 6530 bayobowe na Perezida Paul Kagame. Ni umukino watangiye wegeranye cyane, amakipe yombi agendana mu manota kuko agace ka mbere karangiye ari amanota 24-28. Mu gace ka kabiri Umalo Balo na Craig Randa batangiye gutsindira Tigers amanota menshi. Icyakora ntabwo byarambye kubera ko Calvin Murphy na Noni Omot batsindiraga Al Ahly amanota menshi. Ikipe yakuyemo ikinyuranyo cyayo, igice cya mbere kirangira amakipe yombi anganya amanota 50-50. RSSB Tigers yasubiranye imbaraga mu gace ka gatatu. Tifale ndetse na Bangkok Matiang batsinda amanota menshi, ariko mu mpera zako Al Ahly ihindura ibintu. Karangiye RSSB Tigers yoboye amanota 80-76. RSSB Tigers yakomeje gukina neza, hari nako ishyigikirwa n'abafana benshi muri BK Arena. Antino Jackson ndetse n'abandi bazamura ikinyuranyo kigera ku manota 10, no kuvuga 98-88. Mu minota 4 ya nyuma Noni Omot ugenderwaho muri Al Ahly yujuje amakosa 3 asohoka mu kibuga bishyira mu kaga ikipe ye irushwa cyane na RSSB Tigers. Umukino urangira amanota 106-97. Iyi kipe mu Rwanda yitabiriye bwa mbere imikino yahise ikora amateka yo kuba iya mbere muri iki gihugu ibonye itike yo gukina umukino wa nyuma wa BAL iri kuba ku nshuro ya 6. Ku mukino wa nyuma uteganijwe kuba kuri iki cyumweru tariki ya 31 Gicurasi 2026 zahura n'izava hagati ya Petro de Rwanda yo muri Angola ndetse na Al Ahly yo muri Libya, izakina ku wa 4 saa 1 z'ijoro. Mu myidagaduro, mu rugendo rwo kwizihiza ibirori byo kwibohora ku nshuro 32, Senderi Hit yatangiye imyiteguro y'ibitaramo 10 hagiye gukorera mu turere dutandukanye tw'u Rwanda kuva ku 30 Gicurasi kugeza ku ya 2 Nyakanga. Ibitaramo byitezwe ko Senderi International Hit azabihuramo n'abahanzi batandukanye mu gihe abaturage bo bazabyitabira nta kiguzi basabwe. Mu turere ibitaramo bizacamo harimo akarere ka Ngoma, murenge wa Jarama ku kibuga cy'ahitwa Kibimba, bikomereze mu turere turimo Nyagatare, Gicumbi, Burera, Musanze, Bugesera ndetse no mu karere ka Kirehe. Ibitaramo byitezwe ko bizahita bikomereza mu mujyi wa Kigali mu turere twa Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe, Senderi Hit yavuze ko ibi bitaramo bizaba biri mu mujyo w'urugendo rwo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro 32, anafatanya n'abaturage kwishimira ibyiza byagezweho. Ati tugiye kwizihiza imyaka 32 ishize twibohoye, rero nifuje gutaramana n'abaturage bo mu bice bitandukanye by'igihugu, nifatanya nabo mu kwishimira ibyagezweho bafatanije n'ubuyobozi. Senderi Hit avuga ko ibitaramo yahaye insanganyamatsiko igira iti Munyarwanda ishimira ibyagezweho mu rugendo rwo kwibohora. Buri gace yahisemo
kubijyanamo gafite umwihariko ku rugendo rw'iterambere mu myaka 32 ishize u Rwanda rwibohoye. Ayandi makuru nuko umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko amategeko ahana umuntu utanga amafaranga agamije gukoresha undi imibonano mpuzabitsina. Ibi byagarutsweho kuri 25 Gicurasi mu kiganiro cyateguwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ku bufatanye na RIB. Ati kirazira gutanga ikiguzi ku mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo wowe ujya kugura ni wowe itegeko rireba. Itegeko ryo ku 13 Kanama 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi mu rivuga ibikorwa bibujijwe birimo no kwishyura hagamijwe gukora imibonano mpuzabitsina. Ingingo ya 24 ivuga ko umuntu agamije inyungu ushishikariza, woshya, uyobya, ureshya, uhatira undi gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa gukoresha ubundi buryo hagamijwe kuyimushoramo, gutanga ikiguzi agamije ubwe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa kugitangira undi muntu ngo ayikore, gucumbikira umuntu abizi neza kaje gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina, gutangaza ku buryo ubwo ari bwo bwose ko afasha ushaka gukora imibonano mpuzabitsina, gufasha guhagarika cyangwa kurengera abizi ushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina, kuyobora amazu akorerwamo ibikorwa byo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi, gushora imari muri bene ayo mazu cyangwa gucunga umutungo azi neza ko ukomoka kuri ayo mazu, gutanga abizi ahantu ngo hakodeshwe kugira ngo hakorerwe ibikorwa byo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Abakoze icyaha, umuntu uhamijwe n'urukiko kimwe muri ibi bikorwa ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yavuze ko urwego rushyize imbere gukoresha ikoranabuhanga hagamijwe guhangana n'ibyaha byinshi bisigaye bikorwa ababikorera barigifashishije. Yabigarutseho umuhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 ishize polisi y'u Rwanda ishinzwe, yanahuriranye no guha ipeti rya Assistant Inspector of Police abantu 136 bari bamaze igihe biga amasomo abinjiza muri ba ofisiye bato muri polisi y'u Rwanda. CG Namuhoranye yavuze ko mu mikorere ya polisi y'u Rwanda bakomeje gushyira imbaraga mu gufatanya na polisi y'igihugu byo mu karere n'ahandi ku isi. Yavuze ko hatewe intambwe ikomeye mu gucunga umutekano hakorwa ku buryo buri muturage abaho adafite impungenge z'umutekano we. Yavuze kandi ko uburyo ibyaha bikorwamo bwatangiye guhinduka ndetse n'ibishobora guhungabanya umutekano w'igihugu birimo n'ibikorerwa ku ikoranabuhanga. Mu ngamba za polisi zishingiye ku ikoranabuhanga izigaragarira amaso cyane harimo kamera zifashishwa mu gucunga umutekano wo mu muhanda, izikoreshwa mu kurwanya ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'ibindi byinshi. CG Namuhoranye yavuze ko bazakomeza gushyira imbaraga mu guhugura abakozi ba polisi y'u Rwanda no kunoza imikorere. Yashimangiye ko bagikomeye ku nshingano yo kurinda umutekano w'abanyarwanda n'ibyabo, babaha serivisi inoze, ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo. Reka twambuke mu biri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Guverinoma ya Uganda yatangaje ko guhera kuri uyu wa 27 Gicurasi abava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazajya bashyirwa mu kato k'iminsi 21 mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola. Ibyo birareba abanya-Uganda n'abanyamahanga bafite ibyangombwa byo guturayo, kuko abanyekongo n'abandi banyamahanga baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibemerewe kugera muri Uganda. Iki cyemezo kijyana no gufunga imipaka yose ihuza ibihugu byombi guhera uyu munsi hashingiwe ku mabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima mu gihe umubare w'abandura Ebola ukomeje gutumbagira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Uganda yatangaje ko amashuri yo mu bice byegereye umupaka azakomeza gukora, ariko ingamba zo gusuzuma abanyeshuri bayigamo zigiye gukazwa. Ibitaramo, amarushanwa yo kwiruka n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi bidateguye neza birimo ibyo kwishimira igikombe ikipe ya Arsenal iherutse kwegukana byahagaritswe. Tariki ya 21 Gicurasi Leta ya Uganda yari yafashe icyemezo cyo gukumira mu gihe cy'ibyumweru 4 abagenzi bose bajyayo baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresheje inzira zo ku butaka no mu kirere. Iki cyemezo ariko cyakomereraga imodoka zitwara ibicuruzwa kugira ngo ubucuruzi hagati y'impande zombi bukomeze nta nkomyi, hakazwa ingamba zo gusuzuma abashoferi, ariko guhera ku 27 Gicurasi ho byahindutse. Ibihugu birimo u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Bahamas nabyo byafashe ingamba zikumira abanyamahanga baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera iki cyorezo
ariko byemerera abenegihugu kwinjira nubwo bazajya bashyirwa mu kato. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko abarenga 900 aribo bikekwa ko banduye Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe 221 aribo bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo. Umunyekongo niwe winjije Ebola muri Uganda. Abantu 7 bose bagaragaye mu mujyi wa Kampala bamaze kwandura, barimo umwe wapfuye. Naho muri Bangladesh abana 500 bo bamaze kwicwa n'iseru. Muri Bangladesh abana 500 bamaze guhitanwa n'indwara y'iseru kuva muri Werurwe na 2026, mu gihe abakekwaho kwandura iyi ndwara bamaze kurenga 60,000 mu gihugu hose. Mu gushaka umuti w'iki kibazo, leta yatangije gahunda idasanzwe yo gukingira abana mu gihugu bose. Hanahagaritswe kandi ibiruhuko by'abakora mu rwego rw'ubuzima kugira ngo bite ku barwayi bose bakeneye ubufasha, dore ko ibitaro byinshi byamaze kuzura kubera ubwinshi bw'abarwayi ku buryo kubona umwanya bitoroshye. Minisitiri w'ubuzima yizeye ko iyi gahunda izatanga umusaruro vuba, abandura bagatangira kugabanuka. Icyakora hari impungenge ko iminsi mikuru irimo n'uwirayidi ishobora kongera ikwirakwirwa ry'indwara mu buryo bukabije bitewe n'ingendo z'abantu benshi bajya gusura imiryango yabo. Izindi mpamvu zavuzwe na UNICEF zirimo ubucucike bw'abantu mu mijyi ndetse n'icyuho mu gukingira abana cyatewe n'icyorezo cya COVID-19 kubera ko ababyeyi batinyaga kujya kwa muganga. Ubukana bw'iyi ndwara bugaragarira mu buhamya bw'umubyeyi witwa Al Amin wapfushije umukobwa we w'imyaka 4 witwa Akila. Uyu mwana yitabye Imana nyuma y'iminsi 27 yitabwaho mu bitaro, aho yagaragazaga ibimenyetso bikomeye birimo umuriro mwinshi n'udusebe mu kanwa. Yavuze ko yagerageje inshuro enye zose kujya gukingiza umwana we ariko ntibikunde, none bikaba byamuviriyemo kubura ubuzima. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, meya w'umujyi wa New York Zohran Mamdani yitabiriye isengesho ryo kwizihiza Eid al-Adha yambaye umwambaro wanditseho Visit Rwanda. Ni umunsi wa kabiri ukomeye muri Islam wizihizwa mu kwezi kwa Dhul-Hijjah, ukwa 12 ndetse kukaba n'ukwa nyuma ku ngengabihe y'idini ya Islam. Ni umunsi wa 10 umutambagiro mutagatifu uzwi nka Hajj ubera muri Arabie Saoudite Maka. Eid al-Adha imara iminsi 3 yizihizwa. Mamdani hagaragaye yambaye umwambaro wa Visit Rwanda, aho yaragiye kwifatanya n'abayisilamu muri New York kwizihiza uyu munsi. Bikaba byabereye mu mujyi wa Bronx. Yagaragaye yambaye umwambaro wanditseho Visit Rwanda nyuma y'igihe gito u Rwanda rutangiye ubufatanye n'amakipe yo muri Amerika. Tariki 29 Nzeri 2025 nibwo Visit Rwanda yatangiye ubufatanye n'amakipe akomeye muri basketball na football yo muri Amerika, harimo Los Angeles Clippers na Los Angeles Rams, bugamije kumenyekanisha ibyiza nyaburanga by'u Rwanda. U Rwanda rwinjiye ku isoko ryo kwamamariza muri siporo yo muri Amerika nyuma y'imyaka myinshi rukorana n'amakipe yubatse izina mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi nka Arsenal, Paris Saint-Germain, FC Bayern Munich na Atletico Madrid. Mu Gushyingo 2025 nibwo Mamdani yavukiye muri Uganda, yatorewe kuyobora umujyi wa New York City ndetse akora agashya ko kuba uwa mbere warahiye yifashishije Quran kubera ko ari umuyoboke w'idini ya Islam. Ayo rero namwe mu makuru yavugwaga mu bitangazamakuru bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ariko mbere yo gusoza ndakwibutsa banza ukanda aho hasi kuri subscribe, ukore subscribe niba utarayikora. Kora like, share ndetse utange n'igitekerezo muri comment. Reka nsoreza aha dusubire mu masaha ari imbere.